Musese ni uthoche ndini wa kilungu cha Thambalala muthethani wa umuthini na wikwatio vonthe bala watindila watinda nesa. Nginitwa Veronica Siombua mutwese wa kilungu cha Thambalala na ndi wethe etha wine kulio kana undu kwenda mutai witwa vikie na kuota vikie na utuma ndini wa namba 3 kenda 15 kenda 15 na ndi kwithwa thantatu muthelu tutaminukililia isomo ya Niki Wendo utheya itina wa kutwana umuthi titha tiendea na isomo yu kwithwa wathantatu muthelu twavikie na kubundiwa ni mutai witu na indi ni kwatia ni uyumbanitie wina kalamu wina buku no bingwete notebook ya kundi ni wa simu ni kendo kavikie na kuandika itumi ucio onthe ni kenda kalendi no liane ni chao kitha kituma wendo kwaku utheya tikalibo reverend. Asante sana ni nduye nesa Yesu ni muya inaninga iwathayo wako wasangethi nyingi cia bwana ukwitwa chule chule ni wa Kithokoi twite Mbondoni bau kwa Kikonyo na indi measia matukwete Kilumio na be mwalimu wendete kibindi kichi itumuno wita wa Reverend Mativo ni wa Katheuni kuya Kangundo kakuyuni uchendete muno na indi musiaisia witu ni wisini tukwendete ndi muweta inyuonthe ni kuniwe simu nandu aingi kwanza takicha wendo niki uthela ni mandhiwe ona juna mbuki wa masemina and I really thank God for that. Kanisa waya isimu mandu wako na kanisa wako wa Bethan we love you, tunajua mnatusikiza David Mutiso na ni karibuni sana tuendanie imwe na indi tuine manyia siai wendo withela niki na twasya ni tukuminukilia umuthi eriwa niko kwenda kwa Ngai masomo amethama ilita kusomethwa ibinde nene tukitaka kutilatila nguu nundu maundu ni maingi na masani manini Reverend ukitwa kaunange ambie tusatu wetu nini tuongele na namwe katukasisi tutadia management tuina nene ye kitumi kimwe ni ndo kwenda muno kwema kwekeania na kwema utabya muno na maundu matene ni mananga mutwano na indi bautu na minukilia bauba nasi ama maundu matene nginena nasi mundu aeka akumbwa akwa mundu akwa muka waku nutonya kwalioka don't never judge your wife with the first ona mume waku ni kwalioka na kui mundu utabindu kanthino ethiwa Saulo ulona thina cia kanisa nunabindukie kwa mume waku nyusa kana wikanitie maundu ndukamene mundu thayu watene Ngai no bindua na nani na Israeli ana mia kela ya iwe ni mbandi na itoli nukutungia akatungia Ngai nutungia thayu eka twende point ini la yakana yetawa infidelity isu ni miao kwema kwithwa wi mweke ku kwa munyanya cheating in marriage kukomia mundu unginza eka mukau na nutonye thote umukomia kwithwa wina mukau indi wika masturbation ya umetwanite no witho tena mundu akini kulo kwimini yapata na musiaisia witu ila tukunene obo wa mitwano na wendo wa mitwano yani tuyuwetia wa mundu muka tuwetia mundu muka na mundu we are not talking about LGBTQ obo wa aume na aume tuweta mtwano wa Ngai naturally ithie utano witu with we based jetoni ya Ngai na undu Ngai ukwenda na tunene ya Ngai kwa ubo wa mtwano waku wa mundu muka tuwete ya usu infidelity ni asia ni yanangie mitwano muno na ndia cia Siombua msimwilila nguni we nyingi na ndia tukunia waba ni andu me complain always mume wakwa ena mundu muka wakwa ena ndio mwelewa ubo watu simu ndwithia mundu kasimu kake nundu wekiata wakwatie yani ndenda kayoneka ni mutumia omwe anaendio thamba na atia simu yake kitandani na juju ila simu inaya chaone kithambioni anaumie ne boyo nundu ni yola akose simu ibetisie kikundine busi akule aja mweme kwa kwati we ni nduka kwa waye asembete mukanda kathio sela simu ethie to story tungi tutemwelea etha pekindu kimina wendo wa mutwano Siombua
kitawa mubango wa chao wa kando kana mundu kwiminie weka ukithia ndena batana mundu longi na nginenda nasi ati tia umemeoka ona kaupe that attitude and belief that men are polygamous yani andu maona mundu ume kukoma nyanza titachao titondo yani ila mundu muka wakoma nyanza niwe na thina mwingi niwe choneka kiilia kukomania indi mundu ume kiyoneka hata kindu nundu kwangelekani siombua ninanena na madamu ungi ambia pastor niwe mutwano wemie na mkula niki ambia mume wakwa eika madharau nda kuko miaka onangi aliete nyumba yani when onande kubitha onana komisia kazi ni wakwa ambia I'm just so bitter about that hata feelings zimeenda na juu kila kimbi withisia na thikwa mother in law na muya mom ni wawo amgula mwana kwa wawo ni chao ambia amuya yui mutu wai ndakwati sio bo waka baja ilobi ona ndaye tae nyumba ona ndati ona kwa umwe kana ile ona kazi ni yakwanda na mukomisi hai mother in law amuya tune thina ai twiki ukothenia within manager amuya ambia ni yani ambia ni wa methoi amuya au meonze maili hata mailiu onau kuya wekala maboko ana sia mutindile waka maimba bika kuya mulolongo surely it's like andu mona ni kawaida aume kukomyaka lakini nenda kustadia mushaishia wakwa na mundu ume umbithukishe wina mukau it really hurts jila wethia mume waku ula umume asia nguo cia kushonde ula wenenganie pio kwake ai ena mundu mukongi nikiko but you reverend be kindu nisito notice you are andwala mena mentality ya mundu ume ni kawaida kuthwa na kaingi I think ni andwa ala mavwiti nanga ila generation ito you libina muno kwithia mundu ume wina ena akange pala maisha mavikie mundu ume focused ni ngumu sana siombua ndo nenete chawo ine ndio kuya metwano nethiem kwanza muiko wiko ju muiko ju kila kisindie cha muiko nikana mundu atwamuka ekala nake tandi back maita ni asia ni maenda ilobi matinda majencies matinda imwe asu maita na millenniums maita ni asia matinda imazilie takwa ila generation ya X kana generation ya X ibetina atwa ikatiwa ba ikatiwa musi indi ndio kutavya matindi ya imwe nundo jundi ndanzilete makwani kila muthenya kwanza juni gwa meonana ibinda yila tate nando na mainona na ona mainewa hata kindo indi umunthi mutumia thika nyumba esisya simu amuka ona saingi ko nidi kusisi ndo ithi yangi matraki te nangi nena niteva si au mwana kiongi mena kama thina nitie kuthinania kwingi mume ena keli tuka skulu ya secondary nikini muye nuopo mundu ume ena mundu muka ilobi enongi na kila kingi nake muka ono ujuthi na wa generation ila yiku aivi na agenza ni kwezi sit for that jutene andu maineje ivanisa jila mwitu yu noni echu na keambia ai pasta baze ndabia neza amenye pasta mimi siwezi hiyo tabia hata mimi nimetafuta mchama mwingine yani hata nampenda wacha nikwambie nampenda zaidi na hizo hizo ya ende live na ya kweva ingi wendo muvyo na mwya mwana akui niki utuma nduna mundu ume ambia mbona yana ni cheat mimi na mucheat wewe ndani na Mungu ambia nyeni wa wo mwingi muno ando yeni virgin and true I was a virgin ndiye si mundu ume onomwe mukulie na kula mume ambia yeni wa virgin na why are you doing that ambia titonyeza na to yeni virgin pastor na ndiye makucheat nitamcheat hata sio huyo pekee nitatafuta mwingine na mwingine na ake mume nda track kila message zionde mekuyata meunena kila kindu chonde chau ndwithia nyumba yebithania actually bayikwebitha yu ibindane zi kwambia kucheat unatrakiwa unaonekana kila kitu unafanya and it really acts ni asiati
please ala mutwani te ndo so be yake why can't you have a self control why can't you be contented with your wife ibukuya aivelania 13 ba muswa kana wakatano yasia mutwano no try wena ndo onde no common dukaguchwe eba be kindu kithuku na keke ko ni kubokabokanya actually na nyisu CTS ndo zito fungal infections on that ukimwi na siaete kiko thini wa mutwano nundu ila mundu wathi wako myaka ingi kiko chukilika thini waku na uitwa ya mukau ila kibeti wako makomandwa spam silika uyete mweme kiko actually ni kiko kingi na keka ni mumbithu kesia have self control set boundaries I know that we have Facebook I know we have WhatsApp tuna TikTok tuna sindu nyingi cia social media ila sio tuma tukomana na andu tutamese me utukulia nduna mayambi ya kutuchat why can't you say I'm married no wasia ni dwa ni wona mundu ti ni wona ndini wa Facebook etha Grace ya kalama no kukundu ndu Facebook ule no uwe no wasia I'm married ni mutwae and I love my wife I love my husband and I'm contented and I don't need another person unanena hivyo you set boundaries na hiyo mtu unamoblock ni block it and wengine ni wa Facebook unaona mtu anakuambia chavu keko nangi maambi ya kutumia milioni they block those people don't continue with them nundu wako subia kindu kitoketa infidelity kusubia udheu wa mutwano ni kindu kithuku na ni kithuku na ngai numenete wita wa ulalai na ilalai na mathaa ikekwa yiyane ya mwaki naenda wenda kwete musi waku dhabu imanyisie kulikalikanga naka na isu sieta sinungi wa madhabau unajua kuna watu unalalanga na wao wanakuweka kwa madhabau na maiko bukisa kindu kita wa spirit yo lalai ndwe andu ikala utakometwe naku kindu kila kingi maundu ni maingi kita wa sexless marriage mutwano oteka wasi ba message tasongi yesi ani kupata na tanya atwandoa mama mbedukesia nesa ndune atwayo wakendo kenge kabishi kaune ko kana atumi otwawa actually mundu me no yeke maundu onde nisinze ngai sio mbua ende andu mapatana niki I just wonder ni kwa nini munabatana ngani tumisi yu amina kwelese yu I think nizo siambe yani kenda mundu amukaruka kasia kanipate mundu kila mundu etha na reason yake ya kupatana maybe nundu wa mundu ni wiyendete muno kwimuka muka yase na kunisa wene na kwa yu aya mundu labda no emio rabya muka kundu wa maisha make matene wa usaite muka yesoma na imana naku endoka mandio kamandilo naku labda mundu ni wenda anza muka kana mumezo mana aze naku ndoke kada baba kandoka abika musiaize nigitumike ibaki utuma wendo kwa kumusi kwaku utheya karande ni wandoni yaku mibanya yaku wendeye na kutheya na wibatana niki yes ni chake kokema ke mwiyo wawiha uthelelawe and me tell you musaise wakwa kutapia ngai aombie sex yinseo and it is only for the married anakena etu mumbithukesie until you get married it is sex it is love marriage and sex that is the formula of God love marriage and sex ni nzeo ya myumbie yake ya kubond those who are married maeta weba mwini chao you become one flesh jila andu me ukomania ni medha mendo na ila me release pe hormones release yawa in sex hormones shetu mundu ethe mutanu sio mbua mundu teka sex no mona asante muzaizia uzaizia begera mbokwato utandithiani tusioketia metuki twende na kilungu kitu Musese ndini wa kilungu cha Thambalala twende na kunena ni siana kutawayo wa maundu ala matuma wendo uthea ndini wa mitwano tuji sex sex kikamba ni very ni kukomania kikamba kiinde to nundu kukomania kuyomanza sex lakini no sawa kukomania ndini wa marriage iyo yimita watendo la ndoa actually pa ikingi andu matwania na mbithukise inesa sex ni kibwagizo ni yo chorus while it na sex while it quicker as many times
as possible. Na everyone never tronyeka kwa muthenya andu mayalite kwitha matekite sex not less than 2 times kwa muthenya etha ni mwenda wendo wenyu wikata wikale yimaanisha wiyo mutana akoma amba yulikabo na ila mwalikabo ithi waina kindu kita wa romancing ninasomie kanatha article kanasia pe kindu kitha akikisio muno kituma andu mekala me health kutitia nondo cia mundu muka 10 minutes every day ukaititia ndatikai 10 mundu ome it is health for you na nicho kutu Biblia wetete ibukuni ya nthimo kilungu chake 5 musoya 15 wiacia nondo cia muka waku nikuyanie mavinda onthe wali tiali tokuyania kwa kwikata ikwatange nesa na nuisi akaini mutavia ume ila muona imwe itheiye na cia baluka ni thina wa kwema kwatangwa ila waikwatanga uciika kindu kita massage you massage them wenda cio kale ciungamite learn to massage them we utamutwae sister pastor witawa Margaret nzioka eva ABC Bomani evata na kithindi kina yambia basi tandutua na tuinde sotwawa we utemutwae nduketigele ivaluke ila ukuthamba learn to massage your breast massage it paka tumaluta tusio kwetu to liquids like olive oil and those liquids massage your breasts nikenda siekale si strong na nicho kitumibeba ta mundu ume ku massage na ti ku massage kwichoka onga sini siako no wonga nondo ni cia mwana na ciethe and it is health. I'm talking about sex. Pe almost irrelease washa we shotanu kibeti cha komwa nesa nesa ni mume wiyo cha komwa nesa cha ilitwe nesa chewa nesa na kwacha kama imiaka yoka kwacha diba imiaka nduketa wakayoka kaka imi wanesa indi manu makatitwamuke pa saa 11 ketha ke kasio ba saa 10 na nyisu saa 11 nikenda mwamuke mwende chaune uyani ka saa 11 mwamina mpoya do it actually this is intimacy and intimacy ni yotu mandu man grow closer and closer that's inchokumitwithana intimacy with our God etha mundu neklatha yuothengeania nanga yukaboyo kalika mbakokesa iwa yomo sio kariba sakaraba soko okewoness you don't feel the love of God na gwo mutu anu sex yelu wale topic ya bandu ketha na gwane na yomo ndini wachao na actually ngaini wathima netha kinunga you watch ya ndini wa marriage it's how you are doing sex nasha kibeti chako mwenesa uchona akwa chacha mukite kikitani kinite ngai ni museo yani haleluya tumwambie Bwana ketuta kewita moyo ona kila kiendete uyani kienda ketia vandu vau ni vaseo muno nundu nikiwa mwe wacho jila weka mwe waku nuwa anesa ukiwa wale kania ukiwa nesa na nikieta ewendo ndini wa marriage therefore a sexless marriage it is dead andu mateka sex majisaenda na ona vethe wava ile hata na sex independent ya na size ati amwe mehasia wakwa ni munini independent ya na undu mundu mukawili actually loke siombwa andu maitukula makulyo ba somo wezewe mundu aiguya mume wake ni munini kana ni munene yimansia no kwika kindu kita wa comparison te mundu ngi ukwikata ukucompare uko eju mundu amanya mume ni munini ata the wandu ya ume angi lakini mundu ona aguna ndana ethiana na mume weka labda indi etha no walikalingile na kule mundu yu kutwa we ovaje one no la wa gwekwe lakini ndo amwitikila ndiani when we yaka nundu sex nambe itengemeana satisfy mundu kuitengemeana chao na size kwa hiyo wangu asia etwike sex nesa nikenda family sito ibond na nasia as many times as possible ona wa mama ndani mwapika nyumba bayulikobo mwambo umyaka yulutila kau
musioke mwambe yakouya ona mwiba ani wina mukau paipa la mutekia sex ona ila mwomundani mwele kumbe mbani si ni mke wako si ni mume wako just do it as many times as possible ni undu mweka muno nigo wenda wikara sio mbua na undu mundu ume wako manamuka muno nigo imali yikala strong that is another massage ila mwigu andu masi amwe na nini thina wo ila waeka kwika kaendeana kwikunza kayikunza na nicho kudumini na leile bana asia ubo wa pampas magencies ekana ina sio ni mumini esiana sia makuyana na sie saidi wana thina ndini wa mitwano no nikekunzie na kadela ndo kaziana kila kingi kita wa communication chicha kiana picha dhanda tu communication ibu kuyita wayanzimu 16 muswami ongweli na monza we are sanded on sale nitewa iwaya nwese wawe iwaya kiwa iwa ni anzuki ni okay anzuki mwana gwe gomba lijana na kwa ni kabiana kwa ndani ndani ringite ni mwana kwa sio iwa ni okay anzuki dalilika na ya kiwa yira ada iwa ni okay anzuki ndeto yange ya siande tonseo notewa ni simu yokwango na nibo asia mabindi wewe isi mitwano wendo wa mutwano nuthelile ninde totonena amwende tosita wasia criticism always you are criticizing your partner mundu yake yangwa ngona Williat eba kama yani ndwikindu ukona keseo kwa mweme u kana kwa mukau ndwithia sasio then ndu waneni ende tosia threaten your partner abusive words yana mane nandi onetha wendo wingi bitata mundu akatinda aikwita ndia wewe wailo there mungengo ona oyekaniata mwikitan khala nesa siegui mweme wa ili ayendolika mukolo wa mundume go wa komisia akako then inde woka na ndu namona na ndu newa na ndu isicha u nduza kwithia ni wo wa ile mweme ubo waka utamesi ni wo wa ile kibeti chaku maundu utamesi abusive words ndeto si wo na Biblia asia ndeto nsio nitewa if nitwenda wendo winkibe nomba katwe manisie kunena ndeto nsio babe you are beautiful tenendo amutwa iye mwanake ndo amwe mwanake ndo amwe ni mwanake anatweke yenthuka etha mundu mukui ona kutwa kwako na mukui yemwe actually mwende yena ukwo kwendi komindi usiokokie nina kindu wako tuyende to kuoimwe tukwito imwe ko ndena right yombona ni kuiye ni kuiye bai etha ni kuiyo na keti muku yani kutinda witita mukau mundia ni asia we so na mukau entia netha umona entia ndiela nenenwe wona mukau ni mukola na ndo manena asindu matesi sio mbwa baikindu kiwota kutindo yilelwa ni mundu wako na wilelwa ubungu au membithu kesiei nini si aingi mafili yake ndo tukita insecure ukithia ona muka au mala yani aswania oathi kwitwa mundu umeongea nambi yenye kwanza nyetha no ukwitwa ni gwa moyo nunu ni manyani na toye kibetikitwa kwani pena thina mo sini wewe una lay boundaries kwitwa ni kawaida ni wewe unasema hapana I'm married I can't do this with the assassin then ndo wailele mundu wa mwilile ndeto itesi yawo kuna imanyisio kumanyisia kunene ya mkaku kana mweme ndeto nsio kila kingi you need to continue dating tuyambelelea program ino tunaise kwibagwa kwimoyo na no ambiyo kwibasia mukau why can't you date her mwambie unampenda ila message utumia tumepango twa kando start sending to your wife start chatting your wife au mema chat ya muka lakini nini this is so powerful talk about mambo na sex ambia mke wako I miss you you're so sweet you're so nice juma wiani nithie kindu cha kwa undhambisie nesa ene nikige kila sekundu malesu yakwa
nithi umithambishie nesa na wamithaka tumaluta nesa numbigwa I'll just miss it ono munde ne uma wiyane tenange nundu wa toke ene yunde to issue ila ala mena mibango akando manena kanela ndu me date actually those are the words they talk babe you're so nice nundu sia kuninseo umbitwenesa winansuinseo wi mwana ke niwene to makeups tutu aku niwene kakula kukaku niwene kamubuluto niwene nakona aki ata siwezi hizo maneno hizo maneno you are killing me with your beauty ndio tunapaswa kufanya date your wife date your husband pelekaneni out akayimanyisia kitanda kemwe muthenyo mwa mwanjio kitanda ni kingi you mantho tubesomwe I just want to take you out babe no imantho tubesa umutwati kilebinda umutwaka mukawa ni okaseo athiaye kakoko ayokela kendu kwenda kuya umuyo mundi to spend ku tuyikwinuka at least that kind of it makes love kusyokeania nililikana Yesu ananenga niengelekania ya mundu na bandite mukuyu na wae mosia nelona emiosia muthukumia uteme na muthukumia mwaji yetu ikateme twambe kuigata kuimia na tuishia yishia miaka 3 muka wako netho wiwa wendo thelete try to date try to tell her sweet words make friends with your wife tumandu na muka wako respect her respect one another mundu anenge mume wake ndaiya na ti mume kunengwe weka ona ke mukake gaka munenge ndaiya nenga muka undaiya mpe wasiana ti kutaka cia muka undu wenda siana sipo atuimepo aeni mepo pia tumia mende te utabia amuka onetha auanai no mutu askulu akamanyiwa kwikata akamanyiwa kuua niki umwe ape mutubia wako yakwitu muka uwa mwetembo kayosa mboye mwita mboilo ai mukima nemboka aeni mepo mboilo wikibeti choko mo kwanza ninai kwale nchineso anambuiye nyamansio na anambuiya ndandiko kila kingi ningwenda kumina kila kingi numa sama iko cha monsa ni kumya mundu wita wa the third party in the marriage marriage ni thwiwe ni kosa andu anju kalichanthini wachao wa mutwano na wendo ni wika hata nuthela ukaete inyaku ukamulichabo ukaete mwitu wa mwenyu ukamulichabo ukaete mwana mwenyu ukabidhukesie anake alamu ilobi na munote nowe na ndumeta wa first born sio mbua ana mambe watu wawani muome wambe ungangana na sindu isi eto the third party in the marriage nundu mwana wambe na mwana ke eliwe na nyinya wako hivi yani anapendana sana na mama yake Mungu anisaidie ninendete mwana wako wambe lakini atwana ni munenge chao o mwanya ayekale na mukana ayenda mukana ayigwa nundu thina waka au meme anake menda anyinya niki nundu ni maombiwe kwenda aka na mundu mukwa wambe ola wona thayu ni wake ni nyinya ko etha endete nyinya muno na ndi mayete anyinya mayete aithe mayete anti na mayiwa nyumba ndwithia first born ni wo umigwa andu othe musimo kaikala jao ko ilobi kasumba ndwithia ni kaiye ndundu ke kwikwa ethwa tu kwenda marriage situ siekale nomba kato prioritize make your wife to be number 1 let others go Biblia sia akatia inyanethe ila tuasia kutia tiko eko materia tiko mamena ini ni kumea mom we love you we respect you we honor you lakini tunenge space twake musi wao na muise of your own kingdom ila mutumia ni we the chairman of the family the head of the family kwitha we chairman with mutongo imundu ume tiko tweka dictator it doesn't mean you are a dictator no God has given you a responsibility ya kulead family yaku no inenga muka waku mwanya onake ex nina na madam ungeambia pastor ni wani akili nyingi na kumela na atwa iwe ni na miaka na kuneba kubethati kumanegara na atwa indi dia to miaka akili kakwa mume ni wotho waleu mume ni waweka kila kindu chonde mume ambia nye noni aje ku nye nasi ainde kai au me stop that delicate duties to your wife eka amanyenema eka amanye kundo eka uwesukali eka amanye mayani undu matesawa pia andu amume makakwa umunthe walitokwe nake onethande kwa physical akakwa emotionally akula diamen na yunge kata ona kile bitendizo nuke kata kithowa
ninenete ati let your spouse be number one. Alangi mabeta kwanza wendete nyinya waku ata onetha wendete the yaku ata ithi yaku kaleba ya kando wa mutwano waku keli tumbithukesie onetha wosia ito wiweka. I know we generation X tunapenda watoto wetu sana. Nunu tunasi yetu ile sio mbwa thira witu ni tuseitwa na twile ile tunasi ya watu enyanya mkitu tuseitwa twikenda mamina niwe cia no kutoka ona no mina no na mina chuma ndo kono na kuye na to na mini like 8 years ndathi kwitu we ngindo isinda to wigula muthemba lakini tu so tungia ni twatungia ndu yime kala mageza itikila we ni twatungia ndu kuni ngwasia nundu osia atwana tule ndiza kuthani saa cio the mama kila muthenya mwinena wina mwitu waku baby mwamukiata na nundu kuni yenya kusimu umutabisia maundu mamwemeu umutabisia maundu mamukau na imwana imwe siekala na nyinya tabamuka au mawiyana yamba zita kwa nyinya no kamwithia na nyinya bedroom nyinya komete kwa chene nesila bama mimi endete wiyani nyinya ino komete aya komete na juna sia ini ngotumusie melipu mainena indi mayanga sio it's really bad bithukesie mother's boy iyo inaharibu marriage kabisa paikibetikiwa amojo chona mume endo muno na nyinya utamielewa edwa wendo na nyaku muno licha mukau mwithi wa mutumite ndo na nyenye mwemeana ukaenda na mukau no convince nyaku ende mukau no ilenga responsibility mukau nyaku akwetia mbesa nenga mukaku tumia mamu chao nike na maseo bye bond tumia mamu mbesa enda mbesa nenga mukau mbesa akauye nyaku ngwa akaweleu ake that mother you love so much you are the only son in that family nundo keu dike destroy ya family. Find time for your family. Be committed nesa chambe work kinukita waka dini wa family yako chambe ni commitment to your family kila kingi be available to your family ili wawipo ndini wa mutwano ni wako na ekauba na nobo wakutia kibetimusi kibetini cha mundu asia imbe education inesa tweke yo complain siana isi itu sia twana na siekala na mwana mukailobi mekale me am comfortable with that na ni usio mekalaniti nuno mwikasila makwani maingi makitema emanueme sok mese kwitikila na majikala nesa be reliable kuwa pale for your family no yikala bau pe musungu mwe watu ayiwe ni munandi tibaya kitale baya na yula watu ayiwe wethia mutumio sio endete ngombe muno no uma weyani zila isisi chao ngombe isisi ngombe uma weyani ayuka isisi ngombe imulika na ngombe ndiyo kamekwata hapa imekwata ngaba hey baby how are you was your day enena na ngombe how was your day ngombe kibeti kiyetu kizya kizewa na yumo the nyomwe muome amuka kwa jadi weyani bethia kukita no iye chaicho sela ngombe chadi bedroom chobe ya ngombe ba bedroom na charity yabu na chomba nyezi ndio ajoje kata na jamu ya meet your babe in the bedroom baby yako ako kwa bedroom mimi nimeenda I've known you don't love me nundu endete ngombe kwikata kwimuka kuyase mendete ngombe kiveka kana mabuloti kana wia actually need to anani priorities let your wife be your priority let her be the number one never ni patona pastors mbedukese inesa you love church more than your wife and it is bad yani mwendete makanisa muno inywe na niyo tutu ya KCC ya mapasta then wa online makwatiwa mateka na kama soko ni betisia biashara na thukuma nundo mukawa akenda mavalue ya mundu umembedukese pastor mudhukumi wangai I respect you so much ikiwa unataka huduma yako isimame let the church know you love your wife and your wife is a priority and you can't do na ndete ibo yenda na mukau make your wife to be smart Tese kibeti chako na niti choketa no witness andu medhia mayona mwanya don't create nini mianya nafasi nisikuwa na mati ya nafasi ukethia no tiete mwanya wa chaledi na treasurer nisema baba treasurer la membesa na mwandiki na mukandeba andu wigwa nionete aume aingi and I'm talking to makanisa ametwa autonomy churches ni uthuku muno pastor mbedhukesie ukakwa omonde
mukauke ndakoneka kanisa nisu na ciana cia kuilunjwa nundu ndwayonania kana mukau ni kindu ikanisa yuwa mukaa kwacha wendete waumicie mbesa ona andu maku makae moja wenenganie kila muthenya kwacha na wiyo wiyibothea onetha mukau ndesi ngai mwambatanje poja nake musome Biblia mukilanje levels cia kutabania mwiyokila utabania mutwae college make your wife to be worthy kunengwa ndaia ukethio munthi ukethi whatever mukau ni kuendesha huduma ni kuendesha vision yaku na dreams yaku payungu ku support ni nenete ndeto ikwasia third party in the marriage mundu ungi wa katatu mutwanone either kana ng'ombe kana indo kana wia ona we kana mundu kana u aume mutwanone nundu nomina ndo na wendo wa mutwano wike weu wise mutwano ni wangai na wangai ejao ekiweu na mutwano wike ukinge mundu ume ona mukaena ayenda mundu ume ongi muno kana ikundi akama yendi ikundi muno cia ngone mwaitu akatia muume mushi athingone mwaitu it's really bad sio mbua ona kanisa ndo ile itakwenda mbewa mwaka mweme wa muume waku ni wa umawiani au mite wiani okie wathanda tu wiyo na siokete saa nyanya we motinda na mweme upa unye ni yaibeti chako tinda na mume waku muwie nundu nusiokete wiani watha chumolongi ndakethe we chao ndakethe webo ti wa muke mweme wakie wiyo na wa muka praise and wa muka morning glory actually akolinda ya siata kilungu cha Monza ya siati ala atwae malilikana muno maundu manthi undu mendesia mume ala matwani te malilikana muno maundu manthi ku kanisa ni number 2 ndina ciangai ndia ciangai na itie kanisa ngai uenda na ciana ake ketha itho wina chomuci ukamuka kwa jani kwikia morning glory wa minela ya kitandani wa minela ya kitandani enda bu sitting ya morning glory na wa mina morning glory uyeta wethi mweme matumbi umuwieki umutu agwenesa wisho muma cianesa nundo ni wa priority more than the church tiko ndi uya pastor nyako nina alia mabazita bayuwe wende ndikule ini naitie muume wa mundu ethi namba imwe onetha ni muthengi onethe wa idiata nundu ni waku na ni wo wanyuvie na ni ndio njikwa sesio mbuya ndiminukilia ndukathie kilingo wako Tangiti ya kuto yeta wa kilinga na kilinga kwa waimae indi twamukathia kilinga aikwata mbi wakathia mwemeu wakathia muka waku will be the person you need ula wenda ngai na kutethie muno musiaise wakwa na ndiasia wendo numuthelu nyumbani yako ngai no tonya kutungia miakela ya iwe ni mbandi na kithesa ngai no tonya restore back and can restore your love in the marriage nundo wendo ukwata nitu mutwana ukwata nitu ni chao ni uliwita wa wendo. Asante busese ni kwati anu nukwikithia kana wendo waku nduna nyiba kandu na thiuthelete ni kwitho wetu abikia na usome thua maundwala maola wendo ndini wa mitwano yitu tiwa ne sano itho na kwiyo chakwela.